omkhulu la eMzantsi. Shaka Zulu, Shaka Zulu. Mna ndimthakathi omkhulu ngazabuye kwalapho uthushelene khona. Awunyanga enkulu awe hayi manje oh ngicela iyeza baliphathe zonke abantwana njalo awunyanga enkulu cela njiyeza awe xa ungena apha kaloku awufine sawungena iwathi yadilika khulula ihlango awungeni ngathi yadilika kaloku ngathi wacela iyeza for free ndikunika iyeza kuba awungeni xa uyakudilika entabeni uthi ufunani iyeza ufuna ukuphatha bonke aba bantu oh ndiza kunikeza sikawara wena elazi le nto eliyeza lenzani awuzuba ubethe kanqindi uyazi uba ufeyintile awuzundifaka engxakini ne uzazenzisa ngokwakho uba uzifaka engxakini mna ndakafaka ibhandi mntu obethe nqindi yafeyinti nothweni ubethe nqindi yini le basakubetha kaloku ibhandi lawubuya kaloku ibhandi izani ukufaka ubuthetha into ezingekhoyo yo uyathetha makafaka leli bhandi mani eyi ayinawo mani yo usundoyise ijongo unamandla amakhulu hayi khame ndikufake kule ndawo unamandla namakhulu ne mdala kaloku yindoda ngowuneziphika zentaka abenyaikhulu basopha apha kwam awuhlekwa njena nje no kaloku awusundixelela kaloku kwam ndizenzela ngokwam nozenzile kakhalelo vele lichaze wena uba wena ufuna kontana ufake yena apha libhandi zawufaka iyeza nangenkulu awunondixelela kaloku uba ndenzeni mna ndenzeni balatwana khalima ncindini noba uzikhabile noba zineentungu zentaka kusala uzibethe ndizenzela uzibethe apha angazibethe ndifuna imali yam imali yakho yanto hakalo eliyeza lawusebenze liqhobeka kakuwo balisebenzi ayi wena yaphapha wena laphuma lendeza la lakucwaba nakucweba ngikhalela ukucweba lakucweba yangcolisa ndifuna amantombazana ngale amantombazana akanengxaki lelo lisebenzayo kaloku iza ngentungu zethu hamba futheka apha kwam mina ngiyinyanga enkulu ngabashaboke ngezulu umthakashane ngiyomshaya ngezulu I am Thusheleni uthishe mkhakathi thishe lenzani ngihalela umthakashane ngezulu ngithini umshaye Shakadulu ngizonishaya ngezulu nonke bafana mina ngambamba Shakadulu ha no
bafethu. Yakayini bafethu. Siya manje bafasa amabhande. Siya, why abantu bakuthanda kanje socobisa umuthi ke manje. Hayi ntwana andigqobisa umuthi next. Wafaka amabhandi ke. La. Amabhande ngokushaya ntwana. Awunamanga siya ngithembe wena. Ngithembe. Serious ntwana lesingavutha abantu no. Singabenzela ntwana yami. Umthakashana ngamshaya. Umthakashana. Ambara imbumbule enhloko phansi lo umthakashana. Andimnji. Okay, sharp. Nase ngagcine AK47 yami nibe phansi ntwana. Okay. Umthakashana ndimnji ntwana yami. Yeah, umsana. Wazi mina no ngifaka amabhandi mina sani. Mara sanithusheleni unzima sani noba ungagcobisa kanjani unzima uthusheleni nibona emfushane eshaya sani Ntwana ndiyayibona la imali leya ibona imshodi yo ayibetha ha yo velibona velithi ishaka shaka zulu yo ubona usengekho apha ntwana basiva kwakho leya yathakatha leya thakatha sani amaye kuthakatha sima sofa seso ihlula nomntana indala Anabajali ngalingene emlomeni. Umfana lo thushi. Yamhlula sana umthakashana noma kanjani. thakashana umuntu omncane umthakashana amthakashanela ngomvela mbethe ngeaphakhata wephansi ntwana 4 kodwa khona abangayibonanga hayi ntwana kuhleleke kalunga pha kumntwana yamshaya ngezulu manje ngasibone relax ntwana yamshaya sana seshaya uthusele ngezulu sana awunithembi ntwana mshaye isibone oho qanti ngomazimba ami ngoba adura kwano afford ntwana wena baba uyitshilile imali esayinayo ntana inhlezi ungenayo mozo eba wena anibe ntwana shintshe ntwana yami mshaya boy sani akuhlule mina sani hlephulana sani wena asihlephula mina umfana sani uzabona wena son awumthembi wena son hlephula yasephula no eno yasephula no mina kushoya boy yami isikhathi asibone ukuthi ungamshaya uthusheleni manje ngezulu asiboni lona yami sibona ubonisa yala uthembe wena son mina uphatha nezintambo ngibona maqala wena son asibone wena son ayidu asibone Doli. Shalulile inkinga ke. uyanyamalala I'm sure yakhona ukumathiplaya sithemba ukuthi akakhona umathiplaya uyanyamalala yona son yakunesisiza yakunesisiza usisiza ucama mina ngingamshaya iboy mina son yakunesisiza